NEET 2025 Physics की question discussion की मखा सत्रह question असी moment of inertia दा based of question ni कोई question यंगसी question असी दा कोई sphere अमखक pyramid solid sphere radius क्या होगा 2s r होगा या को सिगी 2s r होगा sphere सिदेगी radius r होगा सी diameter 2s r होगा निना radius ती r होगा मनी को radius r होगा sphere अमखक मां से लौथोक रहा कट तौक रहा अदु वरगदी question sida hangi usna gari hangba sigi radius r oiba sphere sid na laigadaba moment of inertia karamba axis ta y axis ta aduga lemoba sphere gi path na laigadaba moment of inertia adusu same axis y axis ta ani dugi ratio do putho haibani yai ko koi question gyan tare hanya lowi sigi se kamai na hokadagi haibado koi yengasi ana koi kamai na iba sigi se koi मागी total mass से total mass of the sphere से इना capital M नि हाना लोगे अदुगा सिगे लौथोखी लेमोवा पास सिगी mass सिना M1 नि हाइगे अदुगा लौथोखी पास सिगी mass ना M2 नि हाना लोगे अदर कोई रिलेशन लेगनी M1 plus M2 गा कोई mass total mass का माना गनी याई को अदो सिगी मथकता अखोई correlation अमसु लेगनी आई M1 सिगी moment of inertia याई को M1 सिगी moment of inertia axis टी का y axis ता अदुगा M2 सिगी moment of inertia axis टी का y axis ता सिगा कईगा मानरंगनी अखोई की total moment of inertia से सिगी total whole mass सिगी moment of inertia axis का y axis ता लेबि सिगम अंदुम मानरंगनी याई को अदो ना कोई सिगी से कोई करी अमदी खंगबंग ngani सिगी कोई की total moment of inertia si se kaida pass to wi magi diameter da pass to wi si makoi खंगबंग ngani aduga ai m2 gi moment of inertia su खंगबंग ngani ana खंगबंग ngamba m2 gi moment of inertia खंगबंग ngamgadamina si ai m2 no ni yantoksi na I haidi I m2 no ni yantoksi na I the both side yanthokpa ta ri si kai ta ni दी क्या तारे 1 तारे प्लस I m by I m2 तारे है को दो रगदी कोई सीधी कई हानि इविया गनी I m1 I m2 equal to I m divided by I m2 minus 1 है ना तारे नहीं है को अदो आई सीधा कोई I m से I m से कई नो है बदो यंगसी I m से कई नो मासदी moment of inertia नी करम moment of inertia whole sphere सिगी solid sphere सिगी moment of inertia नी axis न करम बोइबा y axis से करम बा ओइ मागी diameter फाउबा axis ओइ को न diameter फाउबा axis ओइ बनी ना अकोइ मागी moment of inertia दी कई ओइ गनी मादी 2/5 m r square ओइ गनी अदुबो सिगी solid sphere सिगी radius ती कई नो 2s r ni sidi क्या तानी 2s r whole square तानी है को sidi 2 square di 4 ni 4 ga 2 ga di 8 ni sidi क्या तारा 8/5 mr square तारे अदुगा I m2 सु पुथोक्सी I m2 sidi कईगी ओजनो सिगी sphere मचा से सिगी moment of inertia ओजनी सिगी sphere मचा सिगी moment of inertia से पुथोकी हाना होना मतंदा कोई मागी दी एक्सिस से करी ओय मा से सी y एक्सिस नी y एक्सिस ती मागी करी ओय टेंजेंट ओय को टेंजेंशियल एक्सिस ता मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ओय दुनी टेंजेंशियल एक्सिस ता लेबा स्फीयर अमगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सो स्फीयर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया का द लेगदबा मागी टेंजेंशियल एक्सिस ता लेबा मोमेंट ऑफ इनर्शिया दी कई ओय मादी 7/5 mr स्क्वायर ओय सिदी कई ओय नी m2 ओय नी मागी रेडियस ती क्या ओयबा r square and मादी कई वनी से m2 square और नी या को अदो आई m2 से कई नो है बदो यंगसी m2 दी कई का माना गनी मादी m2 से अकोई कमाना पुथोक या गनी m2 से सिगी small sphere से सिगी mass और जनी सिगी mass से इस मायना हाई गे density दा सिगी solid sphere सिगी density दा मागी volume ना
sigi volume sina aina puri raba tadi kai phangani magi mass phangani ado sigi density di kamai phangani density di total mass ta total volume na yang thokpado oigani total volume di kya oi 4/3 pi r square a sikai oi total radius di hanagi radius to di kya no so radius to 2 r ni no sidi kya ta ni 2 r cube ta ni dai ko aduga ai kari watli sida magi volume watli magi volume di kya no 4/3 pi madi radius se r square ni no r square ka tham sorry r volume di cube ni ko r cube ni aduga masagi square ang le jai na r square ang le dai ko na sida khoi kai tawba yare 4/3 kakna ba yare pi kakna ba yare sigi r cube siga r cube se kakna ba yare amna the ins da nes kakna ba da confusion sa kanu in a cube ka thale hajan 2 gidi le hawri ni ko na 2 gidi kya tare 7/5 du 2 gidi 8 la ani andu sida kala m r square later eko adu waragadi koi kai khanga sida im gi su khanga im2 gi su khanga tare koi sida sinjalasi im gi di kya ne ba 8/5 mr square ni aduga im2 gi di kya no 7/5 into 8 mr square ni aduga sike tare -1 tare heko sida 5 makha da leibini na sinum kak payani mr square su kak khibani sidi kya tare ge sidi 8 sidi makha da leiba 8 sidi matha ta pukhalani 8/7 -1 tare na 8 into 80 64 later 64/7 -1 sidi akoi kai tare ge 64 - 7 divided by 7 sidi koi kai tare 57/7 tare yako na kon ningjang si kai ga manage si se im1 divided by im2 ga mane akoi na hangambadi kai hangambano masa sigi smaller sphere sigi da kaina oina yenthokpo oina hangambano rest of the sphere duni ona im2 by im1 ni hangambadi dadi akoi yam lare im2 by im1 toge haiba tarade kai tawni sigi se on thoknarani yabra dari sikya tara 7/57 tare yako si yabra 7/57 se yawi ko sikya tare option a se tare yako oda silsida sigi lware horpidi lware oda aina noina confusion ma sama sapya karigino aina puthokpa pambadi asemu puthokpa pambadi kai puthokpa pamino im2 by im1 puthokpa pamine ba khone puthokpa pamije kai ko ado khoi ka relation leiba ahamada sigi relation ni summe ba ko sigi relation summa matungda aina yenthokpadi kai yone yentu e sida im2 no ne yentu e ba ko khone puthokpa pambadi kai puthokpa pamano im2 by im1 puthokpa pambani ado sida aina direct adu puthoke haiba taragadi ai kai tarom kai tawba yai sida im1 na yenthok tari sida 1 tarni sigi step se sida sigi step se kai tarni 1 plus im2 by im1 equal to im by im2 tani yai ko ado noina sigi sorry sise im1 oideniko sorry im1 tagani and im1 ta matam da sida noina altadi akoi direct oina sigi ratio se phangya si ratio se phangsi na kana -1 toram matung da ai yam line hotpa yai na khanbi yai ba ko adu ligi step to hot matam da akoi kai changa e ai sigi pa sigi moment of inertia sang e ba kai da y axis da adu di akoi adamna straightforward oide ba ko ona akoina kai tawi akoina akhangba moment of inertia do na sadu aga oina hokani ba yai ko tisna trick to ni yare akoi answer tare losalasi